Гана келдіңізме? Телевизордан көргеніміз бәк, мұны тұтып қарағанымыз жоқ. Тұтып қарайым әлі. Ай, рахмат түшкірі. Олай бұлғаш бұланшақ екен. Құрметіңіздер, құрметті башышылар. Бүгін бізде, қонақта, яқташларым, сізді көргеш жылайсылар келе башладыңыз. Сағындым! Ярар! Құрметіңіздер, құрметті башышылар. Бүгін бізде қонақта яқташларым, башқұртстанның Ермекай районынан келген қонақлар. Яқташлар, шул қадар сағындым еме. Міне сізді көрген жылайсы келе башлады. Сізде де шулай ма? Біз сізге таныштандыру бөлектер алып келдік. Мен башта бөлектерін алғанша таныштырып кетейім әлі. Шындан да құрметті достар, бізде кімдер екен деп аптырап отырмағыз. Бізде Ермекайның ең талантлы, ең ұңған, ең болған жігіттері һәм қызлары. Ермекай гармоншылары ансамблі. Ермекай жігіттері һәм шулай ук шушы төбәкләрдә матур итеп эшләп килүче, үзләренең эше белән һәр вакытта да мактаулы булган ак калфак кызлары төркеме. Кунакларыбыз бит күчтәнәш белән килгән. Рахмат кызлар, siz үзегез күчтәнәш әйткәнемчә чыннан да бу кадәр бүләкләр белән килмәсәгез дә без сезне сагынып көттек. Сез теге туйга килгән шикелле. Инде туаз белән бавырсак. Туйга барсаң туеп бар, ата казыңны суеп бар. 3 көнгә килгәнсез ахыры. Бер атка тормыша китмебез. Ай, рахмат, куып та кайтарып булмасын. Ата каз бу. Каян беләсең? Белем, чистатканда карадым. Аха, кытайский. Әйе. Юк, үзебезнеке. Бана әйтәсем килә, бу хәләл. Хәләл. Атаказ. Шап катам. Бу, туктак. Бу казны асраган кешенең 8 малае бар. Әгәр дә берәр бала белән проблема булган гаиләдән хатын-кыз моның итен ашып караса, малай туачак. Бер ирнең 4 кызы бар икән. Хатыны шалтырата икән. Исәнме? Алтын балыгым, синме бу? Юк, бу аквариум хуҗасы дип әйтәләр. Хөрмәтле дуслар, хөрмәтле тамашачылар, аңлагансыздыр иде, арада иң күп киләүче хатын-кызларыбызның берсе, ул да булса ак калфак ансамблінің җитәкчесе Тәнзилә Ханнанова. Тәнзилә ханым, мин хәзер буларны өйгә генә кертеп чыгам. Сез һәр кунаклар белән таныштырасыз, яңгы? Тәрәхәтләнеп. Альбина Нуриева, 40 ел гомерен медицина өлкәсенә багышлаган кеше. Үзе бәйле, үзе тегә, үзе шигә, үзе җырлый. Бер эш белмәй икән. Бүтән эшендә белә. Бүтән эшендә белә. Бик шат күренеп торасыз. Мин инде күреп торам бит җәмәгать. Менә бу ханым белән таныштырып. Бу ханым безнең инде тегүче. Нәрсә кирәк? Тегә, кыскарта, озынайта, ялгый, таң нәрсә эшли. Һәм буш вакытларында биергә ярата ул. Исеме? Исеме Зөлфия. Синең Зөлфия. 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 Менә бит Зөлфия. Kullarını tutup karayım hele. Baka özümün Zülfiye bunda yokşakta. Zülfiye. Gitti bir tane kullarım. Şulay, ben hani bile, ben sıramadım buna. Kulun salkın. Canı tuşu yok mu hele? Yüreğin şılı mı? Benim zaten yürek salkın, kulum şılı.
Зөлфия, қайырып күн айтам. Мен әр вақыт айтам енді. Ермекейлер, теща, Зөлфия, Колорадский жук, олардан болмаған жері жоқ. Әлі қой барсың ба Мына Зөлфиялар барса жұмды ұйынған. Тіге, кисе, шиге, ошарға пішіріп, кеуде ме? Кеуде? Шулай да шол. Ана артында бабасы басып тұра. Ой, ире басып тұра, жәмәғәті. Ұста гармониші, гармонны таныштырам. Рәмил Шайганов, Зөлфияның ире. Bir туған. Bir туған ендалі, бір нәсілден. Гармонны вата, жия, рәтлі, уйны, сота. Әлі сота да. Шайганов. Рәмес достым, молодец. Керек болса рәтлі бірәл. Бүтін гармонны. Бірайық, Тәнзила ханым. Анды ирлер алар икеугіне. Бірсі жәуіт, икеншісі де жәуіт. Бұқары біле кеп таныс. Бұл ғымыр бойына біздің китапханада эшлеген бик асыл хатаныбыз. Башлы, ақыллы. Ирина Алла ерден берсін. Иринаның өзі кебі керек. Сирина Арысланова. Сирина? Сирина. Арысланова деген шешкәсін Зөлфияның қыз фамилиясы Арысланова. Қарағыл танышлар екен мұнда. Қоя барса кіл танышлар. Кіл танышлар. Кіл өзі біздікілер. Туғанларым yok Ермекейде, Аллаға шүкір. Кім біле? Таныштырайық. Таныштыр. Бұл біздің Зәрия Галимова деген ханым. Мәшітке йөре. Легірегінде ол хисапшиді. Бұғалсыр. Ақша ярата. Ярата тұрғандар үйде. Ақша ярата. Білді ма? Білді. Икенші güzel ханымыз біздің бұл Лейла Шаяхметова. Күшті алқышлар. Лейла біздің шылай баны қызметкері. Міне, бітірі соқшы яратады. Ой, мала. Қотын қыз ақшасы қыз олғана кетер болмай әйе. Әлі де шешесін барықта? Yok mu? Bitti, все. Banık yapıldı. Banık yapıldı. Tige barıkka kelgen bit birey. Bir irim barıkka kelgen. Tige da oturayken kasir. Mine bik ko'lamda ақшаларымды баныкка салырга иде. Kimge müracaat iterge ekan degestege kasir burnasına psixologga deb aytadi. Yarar Allohga shukr. Bik şat tanışımızga. Баныктан алған ақшалар нәре шутлап қана отыра иде. Allohga shukr. Айбет Аллаға шүкір. Нурия Мифтахова. Бұл біздің жерші сандуғашыбыз. Қиғы қызы. Қиғыларға бардым қи. Қилар. Ради Хакимжановтың туған яғы танылған шағир. Район хакимиетінде эшләде, әлі қоқлы ялда. Рәхәттәне біз білен жырлап йөри. Жыры ярата. Аллаға шүкір. Бұл қызыбыз біздің Сәрия бұла есімі? Фәмин Юнусова. Шулай ук ақша белән бәйле аның хөнәре, эше. Гел ақша белән. Иде дә әле дә инде. Тәнзила ханым, сезне таныштырып киттем. Менә бу асыл егетләр белән таныштырыйк әле. Беренчесе бу безнең полковник Фәнис Камалов. Төрле махсус операцияларда булган кеше, әлеге вакытта хаклы ялда безне давалый. Ул бөтен үләннәрне белә, ысулларны белә, аягың, башың нәрсәң авырда хәзер тиз генә давалый. Милициялар шулайлар бөтен нәрсәне белә. Шундый кеше булды. Үзе җырчы, гармончы. Военный ФТВ. Әйтәм, бик җитди күренәсез. Ул таштагына шулай. Күренеп тора. Иштән нәгәбәт кеше. Әйбәт кешедер. Рәис Ханнаров. Моны таныган җәмәгать. Моны үзем таныштырыйм әле. Бүген бездә кунакта Башкортстанның ат казанган мәдәният хезмәткәре, бик күп популяр җырлар авторы. Әле җырларындан ниндиләре, Уфтанма, Катаржан юлы, Киләява, тагын узак торды атым шапмады. Ялгышасыз. Ялгыш билмей. Рәис Ханнаров. Әйтергә онытыгыз. Самое главное, иң мөһиме ул ише минем ирем. Менә сиңа Алла ярдәм берсен, хатының күп сөйли. Бирә. Тата син бәхетле ир сөйләшми. Җәвит мен әле үзем мишәр. Мишәр белән торганнарга медаль бирергә кирәк. Медаль һәйкәл сиңа. Һәйкәл башка һәйкәл. Тормыштан җырлар язылмый инде. Менә шулай аңлыйм хәлеңне. Башын уже күргәнгә. Бу егет, менә бу егет батурны басып тора, аның фамилиясе Рамил Мазитов. Рәис Ханнаровның туган авылыннан Яңа Шах дигән бик матур авыл бар Тимер юлында. Әлеге вакытта клуб мөдире булып эшли. Үзе җырлый, үзе уйный, үзе Җәвитне пародировать итә. Бүген. Ни генә эшләми. Шушы егет инде асыл кеше. Эшлә. Менә бу ни дигән бу? Бу безнең эксклюзив. Бу безнең Дамир Мөхәммәдҗанов дигән кеше. Иске Турай авылыннан. Иске Турай авылы бик данлыклы ул. Ризан Хамитшиннан. Шундан Низамова,
Дұрыс әйткәндә, бу безнең иң оста баянчыбыз, гармончыбыз, иң оста. Бүтән аларда остасы юк. 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 Ул бер үзе шундай. Уйнап күрсәт. Эксклюзивный. Тарт гармонны! Теге киңне. Рәхмәт, достым, рәхмәт. Аңладым. Туктай алмай уйда уйный. Мен әйтәм, Тәнзилә ханым алдамы микән генә диеп. Юк, брат. Шлеп алды миндә мин. Юк, шусын егетләрнең берсе. Шак катмалы. Талиян гармы белән махсус бүләкләнгән кеше. Конкурста. Конкурста е. Достым, син ни шухрый мухрый икән? Моның белән. Ах, була монда. Кыяш кебек балкып торган бер абзый бар иде, аппак чәчле. Бүтән хатын кызларга гашык булалар сәхнәгә чыкса. Фәнис, бездә ике Фәнис. Ибраһимов. Районыбызның хәрби комиссары булып эшләде узак еллар. Әле дә безне җипкә басып кына йөртә. Каструнки. Үзе җырлый, үзе уйный, үзе Ярмәкәй районының почетлы гражданина дигән исеме бар. Ага. Шушындый кеше. Монда сезнең гел военныйлар икән. Ай, бездә монда шундый хәл. Монда Ярмәкәйдә военный положение түгел, малай булай. Ара тегедә бер абзый басып тора. Капитан! О, настоящий Ихсан. Ихсан? Ихсан Газизов. Алдыңғы шығындыршы. Сарык фирмасында да эшләп алды. Үзе җырлый, үзе гармунда уйный. Мәчет җомга көнне хатын кызларны әбиләрне мәчеткә бушка йөртә. Бүтән көннәрне күбрәк ала да. Мәчет түләүлеме? Юк, таксида йөртә, таксида бушка йөртә. Ай! Әфәрин, Ихсан достым. Молодец. Отлично. Бүләк итәрсең әле яме. Тәнзилә ханым, сезнең белән таныштырдым, зур итеп рәхмәт. Килеше. Менә җәмәгать, әлдә телем бар аны сорамасаң бирмиләр. Тагы нәрсәләрегез бар? Юк. Калганнары сәхнә артында. Утырышыйк. Тәнзилә ханым. Ну бара, тегеләрне капка төбенә караганда безнең капка төбе күңеллерәк булачак. Чөнки бездә мәсәкләр. Ах, Равил, берәү тукта, мин сине әйтәм, теге берәү Ярмәкәйгә шалтырата икән бит. Алай, исәмсез. Көннәр салкын монда, ничә градус? -15. Телевизорда 40 дип әйтәләр бит. Ансы бит урамда дип әйтәләр. Булган хәл инде. Без менә укыган вакытта, где-то 6-7 класс хоккейный команда белән центрга бардык, районный. Ярмәкәйгә. Шуннан бардык бит инде. Бер команда юк, малай. Без генә. Сез чемпион. Без беренче место алдык инде. Үзе кәмит сөйләмә калган. Шуннан соң ни бит инде яңадан кайттык Приютова станциясына, ул вакытта без электричка идек. Бездә автобуслар юк бит, үзегез беләсез. Шуннан кайттык. Электричка катлы вакыт күп, магазинга йөрә кирәк кибеткә. Шуннан Мососта чыктык та инде. Күп расны. 3 жулап килде дә мине кысты, малай. Дай 20 копеек ди. Валла. Шуннан мин инде каушап калмадым, бер 50 метр бер хатын торай. Мама дип кычкырган идем. Тигеләр сыздылар, малай. Шуннан соң минем белән бер Рафаэль Тимиров дигән бер мужик, малай бар, ул алданрак киткән иде. Нефтяниктәге магазин бар. Шуннан соң мен әйтәм, тигән, сине кыстылармы? Юк ди, менә только сыр ес дип әйттем ди. Әле дә әни дип кычкырасыңмы? Юк, мама тоже. Аның кличкасы хәзер мама. Мама менә сездә. Әле татарча түгел, әле. Татарча ни инде? Әткәй түгел. Тегеләр урыс малайлары имәлләр. Конечно. Эй, башсыз. Сәлимәнең ире ширләп киткән дә кастаханага эләккән. Шуннан бер көнне Сәлимә моның янына барган инде, ире янына. Врач табиб чакырып алган да үз бүлмәсенә. Миңа сезнең ирегез бит әле бөтенләй ошамый дип әйтә ди. Сәлимә табибка карап торганда, "Эх", дип әйтә ди, "Миңа да ошамый да бит ул, но балалар ярата" дип әйтә ди. Теге берәү врачка барган бит. 92 яшь. Ну 80 яшьлек абзый врачка барган. Врач караганда, "Сезнең сәламәтлек яшь җегетләрне кебек. Әтигез ничә яшендә үлде?" Ничә үлде үлмәде. Аллага шөкер, исән сау. 100 яшь. Кит инде. Дәвәтигез ничә яшендә үлде?
Nişik öldü? Ölmedi. Eli isen Allah'a şükür. 118 yaş. İlenirge jıyına. Şok! Bu benim için şok! Dip eytedi biraz. Bizge de şok. Kinine vurulur. Şuna şok katamız dip eytedi. Daha kim söyleseniz? Bir avulda zor meselesi var, tontana. Bütün avul jıyılgan. Bolası da, Şakası da. çoğası da, yeşleri de, korpları da. İn turda otura bir babay. Avulun in ihtiramlı babayı bilen ebi. Ebiyle babayının turmuş başlaganda 65 yaş. Tuyga 50 yıl tulsa altın tuy dip ayteler. 65'ga nasıl dip ayteler? 65 tulgaç. Brilyanttır. Brilyant 60. Timer. Timir. Mine Zülfiye bile olarga toz yere kalmagım idi. Hayır. Timir tuyuna. Sizge şey yıl. 50 bulamı. Vooo. Fani. Sile bitirinde. Tuy şolay kızgaç yaşlar soray bire başlaganlar babaylarga kızık bit. Niçik tanıştınız, niçik görüştünüz, niçik uylanıştınız. Bir inşuğa aytayken, babay, mine sen kugilden aytali. Aşulangan vakitinde hatınını oyırga degen uy kilmedin başına. Ey ulum, oyırga degen bir de kilmedi. Mine beri bitirige. Anlaşaklar kupuldu mu? Anlaşalım. Allah yerdemi sizin üzünün başından keçken akırı bu. Beklemlep silisin. O rahatlanıp silir rahatlanıp. İşlemek kebek. Yamagat, mana Zülfiye'nin etisi bilen enisi 66 yıl birge yaşadılar. İş yaşarın batırın tügül Allah'a şükür. Bir kuşağı balığı 66 yıl. Ona uzak uzun ömür yaşayan kişilerini min muhabbetinin in temlisin tatıp tuyup birbirisini anlap yaşayan kişilerdir diye eytesim gelir. Şulay beyt. Bir de birini silesem miydi? İkili silesin bitindi bugün tenzile. Bir. Silevşe, alıp barışı, alıp kaytışı, tamada. Tamada. Tammayda. Türlü şeyindi bula. Şulay. Bir yigit ülenirge oylagan. Kış ayı bitin, kışın tuylar bula. Aye. Etisine kilen kengeçke, eti de betedi ülenirge oyladım. Yarar oğlum bir geybet bulgan, men kimge ülenesin. Ne kurşa oğuldagi Sonyapa'nın kızı Elviraga de betedi. Oy kız ulam, ona ülenme. Men onun bilen yaş vakitte yürügeneyim, onlar da menin ağa de betedi. Eye, onu kıdır. Yarar diyen malay endese koygarıp gitkende, tağın biraz vakit ötken, tağın kızlar bilen yürügen, tağın kelgen. Eti tağın bir kız taptım, ülenen de betedi. Yarar oğlum bu yolu kimge ülenesin de betedi. Mene kurşa uramdagını yaşoşa Rakiyapa'nın kızı Emmaga de betedi. Oy oğlum, ona da ülenme, onlarda da menim konağa de betedi. Hazır 3 mertebe ulaşla kengeş ettirip etisine kile, bütünüsünde de etisinin kanı var iken. Hazır ula aptaragan da enisine baran kengeş eni de betedi, ilenirge uylagan idim, 3 kızını getirdim etige, misal ettirip etiye etip barısında da benim kanağa. Şundan enisi mutkana etip yılmaygan da etip koygan. Ey ulam, kim getirlisin şuna ilen, sende atan kanı yok degen. Ha? Ey! Tenzile. Hau. Bir Abdurrahman diyen mujik bıyığı oturayken. Keyfi yok intinin. Birau kelgende. Ne keyfin yok senin? Mala eylene. Ay. Şatlanırga kirek. Yeleninin ismi neşek? Andrei. Tatar tugul iken demek. Ay, urus bitti. Tatar tugul iken. Yarar. Bu turunda söylegesti bir özümüzden baştan Keçken. söyleyeyim yani. Mine tenzile bitinde tamada. Ben seni reis şuna ayrım oturttum. Sen anı kırdamızı söyleyelim misin? Şu sorayında kadir. Yarar eydekdeli yigit bilen kızını, kiyev bilen kilinni jırlatı kadir. Yaratkan Onlar yaratkan jırların jırlasınlar dey. Şundan kiyev turdu da indi. Sen benim ömrüm buyuna deyip şuşlay deyip. Sen benim yazmışım deyip şuşlay deyip jırladı. Şundan kilin turdu da kile yava, kile yava, kile yava bir bulut. Şar kanatlarım bulsa turmaz idim 1 minut deyip jırladı. Şunda bütün kulaklar. Haydi. Reis. Turmuş bituğu bir qarasam, eylenip kayırgan kebek. İkinci vaktan qarasam, teri sungan kebek.
kılsam ollarına üzülüp düşer idim. Gille yava, iyeleşken bir bulut. Uçar kanatların bulsa durmaz idim bir minut. Gille yava, iyeleşken bir bulut. Uçar kanatların bulsa durmaz idim bir minut. Uçar kanatların bulsa durmaz idim bir minut. İhsan aferin. Şu şiirinin avtırı, Reis Handanov'ga alkışlar. Endi motor jir. Bu sizning to'yda bo'lgan xaltir deb aytib o'ylab qo'ydim endi men. Shunga ko'ra kishi deb suyligini bilamiz endi biz. Shulay bit, ha? Shulay. Har kimning o'zining tigi og'ritgan yerine baribir udar yasab qo'ya endi. Da, bazaklar, kimdan? Ayda Zulfiya. Bir qiz kuyovga chiqqanda endi anisine zarlan ekan. Ey ani kuyovdan o'ngmadim bit, qorabıday oşamay bit deb aytadi. İnesi aytadi. Esin kızım onlarga plita yanında ko'p mi basıp pişiresin. Bütün canını tenini bilip berip temnitip pişiresin. Şularını söyle kızım, şundan ulanı yoratar deyken. Kız aytayken, bey ani onu pişirirge de kerekmini deb aytadi. Evet. Peki, birden soruyorlar iken, sen şi düğü yaratasın mı? Yok. Şi balık yaratasın mı? Yok. Sushi yarışıyorsun mu? Oşayım diye aytadi. Bana zamana balaları. Peki, balalar degenden bit. Bir bala qaytqanda, aytisen, dnevnikni bereli? Kundalaringni ber. Qara ekan. Matematika 2. Rus tili 2. Edebiyat 2. Jir 5. Eli bu debil jirliga ekan albatta. Kanatı yok demesinler minde de bar kanatlar. Birisi hıyal, birisi ümit. Par kanatlar, tende canım var çağında. İrinlerim gel kabatlı, küterli güşigali. Bizde de bar kanatlar, ellemini öpmegenler disedimi. Ellemini tutmegenler disedimi. Siyuh isen kişirmegen disedimi. Kaynar dertten sirmegen disedimi. Mehabette adaşmagan disedimi. Işkınmagan hem şaşmagan disedimi. İndi hazır qabatlanmak disedimi. Şol yollarga qabat basmak disedimi. Yalgışasın. Tartamini yıraklarga min kitemem. Sin parap kalı küterli. Işıgali, ışahatta yar kanatlar. Tende canım var şağında. İrinlerim gel kabatlı. Küterli ışıgali. Bizde de bar kanatlar. Ellemini öpmegenler disedimi. Ellemini öpmegenler disedimi. Siyuh isen kişirmegen disedimi.
Kaynar dertten silmegen disidili Mehabette adaşmagan disidili Aşkınmagan hem şaşırmagan disidili İndi hazır kabatılanmaz disidili Şolu yollarga qabat basmaz disidimi Yalgışasız, yalgışasız Башкортстанның Казанға мәдениет қызметкері, популяр композитор Үзе Рәис Ханнанов кәмет жәуитта қонаққа. Bir Xatınına sırayken, "Siyiklim, sen benim keştimimi yudun mu?" Xatın aytayken, "Yudum da, utukledim de, canı kayım deyken, "Bey, işlepsin onun kisesinde hemen beni 1000 sene akşam yatadı bey" dedi. Ayda reis. Bir xатын бит қайтқаш, ире іштен қайта да, әр күні тігінің костюмын текшірі екен көрмегенде. Бүгін сары шашлы қыз білән гүлейт еткенсің, екінші күні қайта, бүгін сен қара шашлы білән, үшінші күні қайтқан ире дегенсіздей шеш таба алмай, сен бүгін пляж қатын білән гүлейт еткенсің демеке. Var mı? Mezekler. Ramil. Bırak koş ana bir. Bulay bulay. Ramil. Haydi Ramil. Bir par yaşagan ekan. Yaşaganlar. Şundansın. Bunda qaram söyle. Постоянно кулларын кулга түсүп берилер экен. Хәзер тегеләргә очырган кешеләр, "Эй, менә вот мәхәббәтләрнең кишле. Гел кулга кул түсүп берилер" дип әйтә ди. Шуна иретә икән. Аны бит кулны ычкындырсаң, ул кибеткә бер бренскә ала дип әйтә ди. Devamı kibitkә кергәннәр, ир белән хатын. Тегендә шашкы туннар саталар икән. Теге хатын килгәндә бер шашкы тун кырына сатучыдан сорый икән. Күпме тора? 150 мең. Анаңны. Әмінсі күпме тора сатучы 2 тапкыр анаңны дип әйтә ди. Герой абзый Муза Җәләл турында. Китеп баралар икән бар хатыны белән поездда. Хыйларына килеп утырган бер рус мужик. И булар бараларды, теге рус мужик сөйлейди, сорый Муза Җәләлдән нәрсәләр. Бу гел да дип баралар инде. Нәрсә сорый? Да дип баралар. Шам барып токтаганнар, барган җиргә төшкәннәр, китеп баралар икән хатыны сорый. Муса, син нәрсә гел да дип сөйләштең ди? Син урысча белмәгән мин нәрсә әйтим инде дип әйтте ди. Sani şakrımlarını kılla jayanına kayınna. Ey ağılım ışıp kaytam sina bakıt kislerine kummına. Yigre tovasına tışam şişmelerde irmem çınlatan. Kişlerin talyan gardım tartıp ben kaysini tağın yuvatam. Yigre tovasına tışam şişmelerde irmem çınlatan. Kişlerin talyan gardım tartıp ben kaysini tağın yuvatam. Ben kaysini tağın yuvatam. Urram kiye,
қойсын достар келген дейсіңдер Атларың мәжиіп қойсын достар келген дейсіңдер Достар келген дейсіңдер Бірге яшик, бірге яшик, бір туғандар дейсіңдер Бірге яшик, бірге яшик, бір туғандар дейсіңдер Қабірге таба бармайыл, бағырға таба бара. Гармон жасаушы ұсталар шатлана, қанатлана, тауыт артынан түгілі, гармон артынан бара. Тұрмыш битул өзгері, тұрмышың рахат күндері келір әлі бізге де. Исән ол исән тіріліп құшаққа келіп құна, құшақта гармон барында, үмітті яшап бұла. Қабына келер иректе ялқын түрі шекілі, яғымды ол әткәмен кәм, халқым тілі шекілі. Кешкенен гармонға бар шатлы қасыратсия, гармон білен бірге барайық güzellik dünyasına. Kuynalustım garmonun iş yanına kuş olsun, sanduğaç dilli garmonға orkestrlar kuşulsun. Onlarda garmon barında, şanlarda tangı bulmaz. Min yaşa tatar garmonu, bu garmon songa bulmaz. Songa bulmaz. Aferin! Yarmakay garmonçuları! Bir kerekli bir katı yaki sıyık madde. Katı yaki sıyık madde. Neresi bulurlar mümkün? Reis, sizin varyantlar. Kisil. Halalis. Küley. Halalis. Bana öyle... İşimlik. Halalis, öyle yanağına oşap... Yanağına göre... İnsan öyle hemen şunu unutalmayı. Katı halde de bula, sıyık halde de bula. Uylağız. Kley. Boşanlık mı? Kimik madde... Kley. Yakın Türkiye tomaşaçılar eğitmeyi, indeşmeysiz bilem yaktaşlarını şundan da dulkunlanasız olar için may bilen silti kotnaşmasından yasala. May bilen silti. May hem silti. Uksus. Ha? Ey Zülfiye, senden de akıllı kişi yok. Dürüst değil. Resimden şatlandı. Sabun. Ha ne? Bilmeyim. Kışkine bula, hem bik zur bula. Sabun indi. Onu balalar bek yaratıp bitirmeyi. Onun bilen oynarga yaratalar. Uylibız. Sabun bula. Oynarga yaratalar. İksan. Sabun. Sin sabun. Zülfiye sin şampun. Sinike? Bilmeyim. Reis. Sabun. No, hatun sabun diye şimdi sabun desek indi. Tenzile Hanım. Sabun, alkışlar. Eyden benim için sana ikinci kişiye vereyim. Tukta aşıkma öyle bir tane kursettirge gerek başta. Sabun bana bulalım. Öyle belki. Ha? Sabun bana bulalım. Ayı tutup kararga. Ayı sabun. Yani islerge de ruhsat item. Rahmet. Bana bit ağlar için bitmenin için jaza öterge gerek canım. Birisi bitinde tamada konkurslar ötkergenin var. Şuna göre bulaklı bir tane işlep işi tirilep pişip imini. Ederek canlı can falan bir kişiye birisi kilmi. Jaza? Uzun öteysin mi? Ben uzun ötemez koyulayım. Ömür boyu şulay kişiler Şulayın değil mi?
Бәді тамашашыны жәлі бітірге тейіш, оларны ішетірге тейіш, соған көре. Кімді шәтәбіз? Міне Нұрияны шәтәбіз. Нұрия. Кім қошаннан берлі? Нұрия бағырым. Бір әшәмей, Не шәтәбіз, не дей жаза? жырласын. Отыр сандық үстіне. Біргелер отыр шыйға. Отыр, ай. Айда, гармон. Гармонға жырласын. Мұнда бейт конкурент бар екен. Məkçəçəgi, olu görən. Məkçəçəgi, olu görən. Kökrəgimdə canımın işik, mini sizini şolay görəm. Kökrəgimdə canımın işik, mini sizini şolay görəm. Dostum olay deysəngəmə, dostum olay deysəngəmə, dostum olay deysəngəmə, dostum olay deysəngəmə, dostum sizdə mənim köbək, uf yürəgəmə deysəngəmə, dostum sizdə mənim köbək, uf yürəgəmə deysəngəmə. Жаза 100%-қа жеріне жеткіріп өтелді. Сіз әр вақытта шушылай ішінде жеріне жеткіріп шейсіз ме тұрмышта? Рахмет. Тұрмыш иптәшігіз исімі нешек? Мансур. Мансур, көрдің ме? Икесі отырып жырладылар. Әйтірге ярамай. Мені отыртмады. Hürmetli dostlar, bugün bizde Kapka TV'nde, Kamil Cavit'te konakta, Başkurdistan konağı, popüler kompozitör, bir küp jırlar avtırı, Başkurdistan'ın ot kazanı medeniyet hizmetkeri, Reis Hannanov. Uflanma, hey! Үлмәз жырларының бірсі. Сен шушы жырны ижат еткен болсаң да, башқасы керекмесе де, сен енді кіші, сен енді танылған легендар Рейс Ханнанов. Әрмәкейлерінің бәқітіне генә туғансың сен достым, яқташым.
жырлап биік бәйрем ясармыз әлі. Бірге шақлар, бірге шақлар, бірге шақлар, біргені, бірге шақлар, біргені, қадірін білмейміз сені. Аса басалы, біз де басармыз әлі. Ойнап күліп жырлап биік бәйрем ясармыз әлі. Аса басалы, біз де басармыз әлі. Ойнап күліп жырлап биік бәйрем ясармыз әлі. Алда болыр шағымыз, үлде болыр шағымыз, біз жырламай кім жырласын біздің жөнді шағымыз. Аса басалы, біз де басармыз әлі, ойнап күліп жырлап биік бәйрем ясармыз әлі. Аса басалы, біз де басармыз әлі, ойнап күліп жырлап биік бәйрем ясармыз әлі. Терезені ашып қойсаң күллер танылмас екен, арамызға дұшман келіп бізді айырмас екен. Аса басалы, біз де басармыз әлі, ойнап күліп жырлап биік бәйрем ясармыз әлі. Аса басалы, біз де басармыз әлі, ойнап күліп жырлап биік бәйрем ясармыз әлі. Сіздің ерек жеткеннен, біздің де жеткеннен, гармон тартып ойнағашты бар еректер жеткеннен. Аса басалы, біз де басармыз әлі, ойнап күліп жырлап биік бәйрем ясармыз әлі. Аса басалы, біз де басармыз әлі, ойнап күліп жырлап биік бәйрем ясармыз әлі. Çeşmeday saf көңілі Ермекейлілер, бүгін бізде қонақта болды, хұрметті достар, хұрметті тамашашылар. Ермекейлілер, зор рахмет! Қапқатымен келіп, бәйрем жасап кеткен үшін. İsendikte kurşular yazsın, selamet kılığız, yıllarımız yakışıklar şurasın. Tağımda kurken matır şuraşılar nasip olsa biz sizi yaratamaz, ebunge soğulaşamız. Soğulaşamız, rahmet!